veče, želim da se zahvalim što sam poslala ovaj događaj i želim da se zahvalim svima koji ste ostali. Ja sam došao večeras da predstavim jednu scenu koja se zove slam scena, koja je nastala 80. godina u Chicagu, pokrenuo je čovjek koji se zove Mark Smith. Ideja slam poezije je zapravo da se poezija izvuče iz domova kulture, iz biblioteka i da se poeziji da neki novi život u našim klubovima, pivnicama, među običnim ljudima, koja je rečeno da se poezija spusti na zemlju. Još neko slam poeziju naziva i krajnjim dometom demokratizacije umetnosti. Zašto? Zato što jako je bitna ta interakcija između izvođača i publike, jer u ovom slučaju pesnik nije samo pesnik koji želi ljudima da predstavi svoje stihove, nego koji prenosi bukvalno svoju energiju u publici i trudi se, koristeći razne veštine, da zainteresuje publiku. Znači, možete slobodno zamisliti slam poeziju kao nešto što se nalazi između pozorišta i umetnosti. Jer mnogi slam izvođači zapravo pre nego što su krenuli da nastupaju kao slameri, bili su po raznim pozorištima i pozorišnim radionicama. Toliko o slamu, ja bih večeras predstavio jednog velikog slamera, slam pesnika Gorana Živkovića, dobitnika Brankove nagrade, koji je 2 puta osvojio, znači, prvo mesto na slam šampionatu Srbije. I ono što je još jako bitno i interesantno reći, to je da poezija je dobila taj uzbudljivi moment takmičenja. Možda to mnogima zvuči ovo kao svetogrđe, ali kroz takmičenje i kroz odmeravanje nekih poetskih snaga nastaje novi žar i nova energija. Bar ja u to verujem. Večeras ću pročitati pesmu Gorana Živkovića. Ipak se okreće, a u zavredi potrljajući kamenje u desnom bubregu. Moji prvi neobjavljeni stihovi su spaljeni na sredini Brankovog mosta. Moji drugi neobjavljeni stihovi su skočili sa terasi 11. sprata i stana koji je 2 sata nakon toga izgoreo. Moji treći neobjavljeni stihovi, pre nego što su završili na dnu reke, ležali su goli u hodniku hotela prekriveni crnim karminom, brljama od žrečeve krvi i praznim kutijama etanolola i neolaprila. Moji 4. stihovi su moji prvi objavljeni stihovi koji je glavnim odgovorni slučajno polio pivom i pikavcima i objavio sa 4 neispravljeni greške. Moji 5. stihovi su moji drugi objavljeni stihovi koji su nakon promocije završili na železničkoj stanici ispod plavo zaglavljenog vodokotlića. U mutnoj vodi vrtoglavo nadole. Moji 6. stihovi su moji 3. objavljeni i jedini primjerak koji sam dobio, poklonio sam im u braku jazz kluba sa posvetom za jebi Hegela, depilira i nogi i vraća se na ples. Moji 7. stihovi tortu kroz prozor duvaju svećice na mom 26. rođenju. Sad mi je rekao nešto o ovoj pesmi, onako kako sam i ja razumio. Sve ono što sam mislio da kažem o ovoj pesmi stavio sam na papir, zato što možete posle mi postaviti pitanje da pričamo, ali mislim da je mnogo bolje da vam pročitam zapravo kako sam ja doživio tu pesmu. Goranovu poeziju možemo nazvati poezijom koja nastaje iz ličnog iskustva, ali to nije dovoljno dobro određenje. U Goranovoj poeziji vidimo isečke života, neku vrstu fleševa koji probijaju mrak naše neznanja o njemu i njegovom životu. Goran nas tera svojom poezijom da se osjećamo haotično. Sigurno tlo pod nogama nam je izmešteno i ne postoji gore, dole, levo i desno. Na trenutak nam se čini da je nebo pod našim nogama, a da zemlja, kladionice, mostovi, aparate za novac vise iznad naših glava. U ovom haotičnom svetu postoji vezano tkivo koje stvari dovodi u red i neočekivane stvari. A taj naizgled haotičan svet postaje potpuno smislen i normalan. To vezano tkivo možemo nazvati strašću, jer iz Goranovih pesama izbija strast prema životu. I čak naizgled loši i dramatični događaj svinju kao policijska lampa uperena u vaše oči za vreme racije. Goran je pesnik
koji svojim stihovima svedoči o sebi i stvarima koje mu se dešavaju. Ne možemo njegov postupak nazvati golim pripovedanjem, već bismo pre mogli reći da je njegovo pripovedanje okrenuto na opačke i nikada ne znamo koje ćemo dete saznati izmešteni iz prostora i vremena samo instrumentu razlomljenog stiha. Svet je pun ludaka, ubica i nasilnika. Ljudi dižu ruke na drugi i na sebe. Goranov postupak možemo nazvati lekovitim postupkom, naročito ako saznamo jedan detalj u autoru. Da kada dođe kući posle napornog rada, promašenih ljudi, promašenih ljubavi, ili tako uobičajene nebesparice seda za sto da je kuca na mašini iz 20. veka. Pitao sam ga zašto vam ne koristi kompjuter. Goran mi je rekao da to nije isti osjećaj da ga udarci zvuk stare mašine vraćaju sebi i dovode u red. Sutra kada ustane sam se sebi čudi da čita svoje redove ispisane silinom čoveka koji odbija da se uklopi u opštu mašineriju nasilja, straha, nesigurnosti i zavisnosti od socijalnih mreža, porno, filmova i samozažaljenja. A većina mladih ljudi upravo upada u zamku uljuljkanog sveta da se koriste razne sredstva za anesteziranje čistog osjećanja života. Ono što karakteriše Goranovu poeziju je iskrenost, nesakriva i ludilo, kao životni stav probija se iz njegovih pesama. Postupak u kome sve ono što je potisnuto nosi u sebi ogromnu razornu energiju, kreativnim činom se pretvara u stvaralačku energiju, iznosi na videlo dana upišane anđele, hidrogenski džuboks, mrlje oštrečeve krvi i zaglavljene vodopokliće. Uvučeni u Goranov svet i poetski postupak osjećamo se kao na vrtežici gde je vrtoglavica lek, a potpuna sloboda od lažne političke korektnosti, nova revolucija koju će možda izvesti sveštenik koji drži tu studiju. Više puta sam čuo od mog prijatelja izraz psihoslajdovi, jer poetski postupak koji Goran koristi je ono najdublje u čovekovoj psihi što čovek može da izbaci na površinu, ne razmišljajući o reakcijama onih ljudi koji su zaboravili da postoji još nešto sem televizora, Facebooka i Twittera, a ne zavisi od broja lajkova i frendovanja sa nepoznatom maloletnicom. To nešto je autentičnost, koja se ne može kupiti selfijem i potrebom da se dopadnemo prisutnima. Osnovna ideja slam poezije, jer Goran je pre svega slemer, je zarobiti publiku, savladati publiku i uzeti je pod svoje. I nakon 3 minuta držanja njihove pažnje potpuno je nebitno da li se dopadate toj istoj publici. Važno je da ne ostanu ravnodušni kao posle turske serije ili tvitovanja vesti o zemljotresu u Nepalu. Na kraju, mi se možemo zapitati šta podrazumeva reč savremenost. Da li je savremenost ideja da testiramo sebe koliko možemo ići napred ili je savremenost vraćanje unazad, vraćanje sebi kroz taloge i nanose lažnih pojmova, usađenih neistinnih dezinformacija. Imam utisak da je Goranov postupak, takođe i postupak vraćanja izvornom kodu. U tom postupku pesnik je sopstveni sveštenik duha, a u dubljem smislu te reči šaman koji nas podsjeća da iza onoga što su nas učili postoji zaboravljeno znanje, ugušeno i zarobljeno lažnim i dezinformacijama, gde je najnovija vest važnija od istine, a demant je parodija na izvinjenju. Tako sam ja doživeo Goranovu pesmu.